Ялтанын ялысында Аметхан Султан адына халқара бокс турниры олып кече. 2 күн девамында Чешит ШР ve memleketlerden kelgen boksçılar en күчлүнү белгилейжеклер. Өзбекистан, Гурджистан, Русия, Молдова ve Украинанын Чешит шәһәрләрендән келген en күчлү яш боксчылар топланды. Турнирнын тантаналы ачылуында Ялта ШР галавасы Алексей Боярчук, миллетлер-ара мунсибетлер бөлүгүнүн ребери Заур Смирнов, Милли Meclis рейсинин биринчи муавини Рефат Чубаров ve digер yüksek musafirler iştirak ettiler. Ялтанын мэри өз чыгышында ШР musafirlerini каршыламага дайыма азыр олганыны кайд этти. Тедбирнин ресми бөлүгү биткен соң боксерлар рингге чыктылар. Урышларнын тенефfüslerinde турнирнын seyircilerini gençlik çalgı takımı Yırcılar Adile Çerkezova ve Zeynep öz çıkışlarından eglendirdiler. Lakin katlı surete olup geçken çarpışmalar seyircilerde daha da çok merak doğurdu. Хорошо! Вай, спокойнее, все, молодец, отлично. Teşkilatçılarının bildirgenine göre bu turnir birinci sefer geçirilgenine bakmadan yüksek seviyede ötkerildi. Çok bizim ballar ve gençler, yaş ballar boks'nin uğraşıyorlar. Onun için bizim fikrimize geldi, düşünümüze geldi, bana boks turniri geçirmeye. Biz de şimdi bilin zamanda biz bizim adlarımızı aytamız açıktan. Onun için ben belirtsem bizim milletin adları biz yaşlar borcumuz var çıkarmağa meydana. Onun için biz Amethan Sultan adı koyduk bu turniri. Ne kadar, сколько спортсмен? Bu seneden başlap Yalta'daki Amethan Sultan adına boks turnirini her yıl geçirmege gözde tutalar. Dilever Sedametov, Alim Veliyev, Yalta şehri maxsus haberler için.